kwa Sombe ni umusirikare mwiza cyane. Episode 3, Man Called God. Iki gice twakirangije. Ngwatira mu birigiyemo waje tukajyana gweno rata tugende. Musore n'umukire Michael, mwibuke niwe nyiri kaso. Uyu musore nani umupolisi, nako ntabwo ari umupolisi, ni CIS, Central Intelligence Service, ashinzwe gutata. Iki nacyo ni igihungu cy'umukire, gusa se w'iki gisore yahemukiye Michael nta kindi cyamuzanye, agarutse wabo muri Korea y'Amajyepfo, yaje kwihorera, nta muntu n'umwe umuzi ko ari urimo kwica abayobozi abantu bakomeye. Gusa nanya mfite ikibazo kimwe, iyi filime gusa itararangira turaza kumenya impamvu kuki abakire bagiye kwica so Michael bamwitiki. Allo, mwibuke yari umupolisi, kobwura reba ndi barabyina baganira. Sombe uriya mugabo Sombe yagize jalousie, uruhungu rwe rufite umujinya, bari batumye kuri akanyamakuru kazi baragashaka. 만났나요? 도대체 누구 초대로 온 거죠? 한 가지만요. ninde wakwaye kazi hano? 하와이에서 알자발 왕자를 만났나요? muri Hawaii wigeze uhura n'umwami Al-Jabal mwibuke ni umwami wo muri Arabia Saudite, Saudi Arabian King Prince nako. 내가 그랬지. ntabwo nakubwiye uriya mukobwa tumwiteho hakiri kare. marazana urugambo hano karaza gafata kandi boss Michael. 아까 집까지 데려다 주겠다고 했죠?